Как ее зовут? Донара. Донару, какое место тебе очень привлекает? Ого! Глаза? Нет, глаза уже сказали. Уши? Вау! Действительно, женщины любят ушами. Ушами любят, действительно. Вот сразу с ребенком вышли. Так, нельзя положить. Итак, спросим, ваша муза как зовут? Алик, да? Какая лапочка? Как ее зовут? Амина, папочку любишь? Ой, ну ничего, потом Амина станет такая шустрая. Вот, Алик, какое место вас привлекает? Глаза, уши, нос. Нос! Вау! Носище! Нос, очарование. Хорошие места, действительно. Глаза, уши. Дорогие друзья, ребенка можете кому-нибудь отдать? Конечно, давайте ребенка можем отдать кому-нибудь. Нет, не мне, это же не моя дочка. Кому-нибудь, вот родственников, пожалуйста. Вот так вот. Дорогие друзья, со стороны жениха, со стороны невесты скинулись и купили очень дорогой подарок. Кто выиграет вот этот конкурс «Настоящий мужчин», я, конечно, подарю. Сейчас под музыку будем целовать по тем местам, которые вы сказали любите. Пожалуйста, нос. Нос. Глаза. Уши. Вау. Уши, нос, поцелуй, пожалуйста. Нос, надо поцеловать. Пожалуйста. По тем местам действительно поцеловали. Танцевать будем чуть попозже. Раз это конкурс «Настоящие мужчины», выиграет тот мужчина, который будет танцевать хотя бы один куплет с женами на руках. Пожалуйста. Так, пожалуйста. С женами на руках танцуют. Пожалуйста. Bugün hoşalıklarına iştiyaçlardan prekrifiyatı tebrikler tegen. Asliyan hadımızda küçük hapsi vardan tegen. Aziz bakımızda ilk ana hadımızda oturga çatmaydı. Yaxşı dilekler söyledim olsa beni. Mesela Sanın ayyanın hoşalık yolculuklarınız, hoşalık yolculuklarına çok rahmet. Ben bugün balam, Ziyad'ın balam, Tarşak'ın, Ziyad'ın kızım Gülziyan'ın boyda da mekatmışakta oturmaya. Benim herem Gülziya'da kızım olsa da armağan kılan, ben şu armağanıma bir armağanı yetti. Bugün Kuday'ın herem yakın görüp hoşal boğat olan bu şekilde ben işlemeyeyim. Biz Tarşak'ın köp ensel tut, en Tarşak'ın ensilmeyimiz. Senede gülerden bekmamısı ben, İrnan bilen, Aliye'nden altı ansı ben. Aşlağa amanet balımız, yaşlama yerli bozu sınırıp, balımızın adet geçipler pişirmemiz, güleganlı eğitimini benim, hedenin çılgını devamlaştırıp, hedenin yakıştırıldığım bolu da pişirmem. Balımların ömrüne uzak olsun, cübdümlerden ağırmanla, hayatı belli başlar, belli ayaklanma, ballık bolumuna, nevirlik bolumuna, takkan güleden etkenlik yarınlar, iyi bulup, bal satanlar iyi bulup, nevirlik, çevirlik bulup, evladımızın işini, bizim evladımız şu evladımızın devamlaştırımlar, bizim evlat ve kahırlanıdığın evlatların bulunlar, rahmet. Selamünaleyküm. Selam kaleminde tüm yürekten tebriklerimizle yoğunluğuna Allah'a Allah'ın selam Ata-analarına selam.
также Джанар Надя, подруга матери Гульфии. Пожалуйста, вам слово поздравления. Друзья, замечательный танец, замечательная песня. Я думаю, никто не усидится, все будут танцевать. Пожалуйста. Вы знаете, уважаемые гости, перед тем, как начать эту песню, я хочу все-таки, чтобы мы нашим молодым сделали бурные аплодисменты, потому что сегодня же свадьба, они просто пришли покушать, набить свои животы. Громче! И еще! Друга, справа от тебя красивый город Алма-Ата, слева от тебя красивые горы Кавказа, и вдруг поворот на Талгар, и оттуда выходит старая старуха, и идет красивая девушка. Да, товарищ инструктор, кого давить будешь? Конечно, старуху, дурную, говорит, тормоз давить надо. Так давайте же, уважаемые мужчины, выпьем за то, когда мы видим красивых женщин, у нас вовремя срабатывали тормоза. Конечно, не перед свадьбой. Аплодисменты, и это прекрасная композиция перед концом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Оп! Вместе. Солнце тонуло в море, шли облака на юг, пальмы над головою, видели, как в раю. Любви, таял словно воздух.
O biz için çok başarılı. Ana bizge özümüzge Rabbimiz olan olsa Rabbimizge orada müzeyimiz. Yaxşı olma bala. Bizi. Arkadaşlarımızda biz buna mümkünlerimiz. Gelen arkadaş. Kalyan. Ne yapıyorlar yapıyorlar? Yaşta başarılı kolay gelsin. Güçlüler dönmeyin. Rahmet sözlerine olama. Assalamu alaikum. Bugünkü uluk dasturxon mehmonlari, qarindoshlar. Bugun mana Bashakchi otog'imizning sababi hammamga ma'lum. Qizimiz Zulfiya o'g'limiz Farhod chiqishining sababi bilan, baxtli sababi bilan Bashakchiga o'tirmiz. Bizning tilaklarimiz shu. Zulfiya bilan Farhod ömür boyu baxtli simyalardan bu ömür birlik o'tsin. Bir yastıkta çevirsin deyman. Ömür uzak olsun, salamatlığı yaxşı olsun, yançığı doldur mut olsun. Aydığı meyve olsun, yetekligleri ballar olsun. Kaynanalı kazında göç, berkitip olsun. Dostları müştaklık bestikanda her daim cık olsun, düşmüne az olsun. Zaman teş olsun, her daim işkisi berkitip külüp, yetekleşip, balıcaklık olup, nevr çögünlük olurmuş atanlarını hoşaltıkla yaxşı simyaların olsun der. Dilek bükürmen. Hem de biz meyede hemimiz dadısı bilen, apısı bilen hemimiz kiçigimizden bildiği olsa, mana hemimiz 52 yıllık muşeken geçip arılmay şu da yaxşı dost bulup kevatımız. Sizler ağınlarla vermişler kampanya olup, dost bulup, ömrüyle bəxtli düşüşün Xudayım de tileyme. Rahmet sözlerine Allah'a. Assalamu alaikum cemaat. Mana bugün biz çok bir hoşalıq müvassıqı oturumuz. Mendeydim Erlan, Aliyem, Doyma mübarek olsun. Kiyoğul, mınışlılık kiyoğul olsun. Gülşiye eşe bana yerine sınıf kessin. Sizlerge Gülşiye meydanım gülüp çıkan gün, zımını batkan tüm fakat hoşallık kessin. Hayatında bulak suydek tınıp, güneş nurudek parlak olsun. Bizim ilyavatımız yetkande, çin muhabbet ve hukku, ayak aslı kılmışsan, kanıtlar yakşı şu mutlu, ornadı köyü koymuşsan degende, biz kalmadı işimiz, bizim kızımız bile balımız, özü kurgan muhabbette hiç kaçan diyanet kılmaydı. Hem şu muhabbetin ornadı köyü koymaydı. Bir-birimizle sadakatlik, ömürde bir-birimizle yönet olup, temruk, temrişlerle çin dilimizden, ailelerimizden ehtaçlık öldürmez. Hem meyde bizim azrak soğumuzla bana merhamet. Rahmet dıktırlara. Ötken günde kendisi oyunga, balılıkını eski alımen, dostlarımını elip isimga, sevgilişten sazın çalımen. Balılığım ötken demlerim, geler yanımga pat-pat, günlerimizi jıglatıp bir de özü şundan iken o hayatta tiken. Müslüman akımızın ağırları dostlarını sözler polanla, ordanlak oturma dedim ben mamaya atıdım. Yaxşı nakşi ettireni bir usul üçbesin var gibi. Efendim. Çimçimerdim çimdiler, kahvettim sıktılar. Çimçimerdim çimdiler, kahvettim sıktılar.
beni bana sözü gelsin beni Arda ile ya çünküsün beni Arda ile ya çünküsün beni